Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Okay, mentakas ni mun ban batai pisia kumno ban shnai une jin takli ta u aloe vera capsule vitamin E bat ka umpnas na kor. Mai kibun na pisia na peng pisia. Kibun na peng pisia ki ba lalit pen bet snyo po salon ai ba am te usnu unjune sa ra ba pen bet te kata ko por pidan kamban le hair mask lene keratin biang hadin kat no am te kani ke eksperimen kad ke de banga ngar le man kapori shosho pensum am uni u aloe vera uni vitamin E capsule uni pada ka nego umpnya snap koy ban kabala kan nikle lang hajo badan ta nyinte minta kan ka skulls bad kini ki batam man ni usne nang ba katu kitu ki badan frizzy hair lane bakat penat sunur am untuk dunate khantam kibun ki ba pat penat bahau sunur ang si menta pelang khantam ki palau janga ngal kunju ang penat tang bang khandina na dalay nga si use kinian te na paling pisia ki ba pat penat di eru use kini ki remedies mga batay menta bad balang frizzy hair balang po snu kiden kita balang usnu balang po umada tak kumne uni usnu dan fi sugi pasuki ang penwan hakata dukam kan ulang bag straight unun po syo te ya kan pun kumna benda new aloe vera kan ada klot pama vitamin E capsule te ini na dukam pinyo abad na te uni vitamin E am tundan kan mo ban ay shibon pinhab ay tang uni wehi drop ay bon umlang la Ilong dawai khamat ne dawai euro si miliana bantak beri kinda pang khamat si penjadu ne Ilong oily ha kan atang si shamat mo dia belak apen selama ini aloe vera di banderain Andre itu aloe vera am pendayo aloe vera gel kasuk dan lek mah tambah ngalek padu original aloe vera mau dan chemical dan era ada tapi nanti ada untuk mah Pilihan nama Mersing ilapan inga jang sendrang nama ban jak klia daun u aloe vera baga sini ngapani saya mantap idezi lapan idezi teknik dawai mah One hour later. minta ada pada sekentang langsung klik nak kebenaran kalau klik kada amna upshot jangan sebenarnya fikir result dan ada langsung klik ya A few moments later. Okay guys, kembali play lah langsung klik ini upshot sipang hadap undang rekang usnu nama kumni perbedaan cium usnu pendungi ira kalau kumna dan undang rekang usnu yang aspen ibu yang pisah tapi ke result harta kopor guys kembali usnu yang ala rekyang
But no ada besar ste ko fi menok yung pu ham nomor pada besar pada BL so ko iru ngalaw bidare kum to hindi larang ate usnyo to dang athanya ulang ayu to ulang sentut lene ulang itanat pu to mana ri mana ulah pu nomor beli baru to kami ole are kan ka aliza itu bang akhlak mana am tak daw te kum fi ipet usnyo lah dang bat tang ayu ulang freezy ulang ya dia baru baru ngan pada sum kumni ang lalong freezy bar ulah kita balang pai penat kelayan hande kinle une pai penat dina bad baru khambat khamtam kita bapan besnu silang amang ni nang ni dang itu su thamai la at nang ni sabat pat nasni sapo hande uni bami thamai pa udang long koda upu they use kane kabangapan I pimenta kapet cleaned out kinsa kau tu nak dengar bukan saya continue nama boleh ngaruh masuk limban lep iman kapal tu virus ngau balik kini kamtam kita bapan besni aku salon ngau bayu sekini lep kini besok comment box ba berap ni bisa. Thank you.